ariko muri APR Football Club bari mu rugamba rwo gushaka umutoza. Hari amazina menshi arimo aravugwa nk'izina rya Nabil Mahlour, bavuga ko rwose amaze n'igihe kinini cyane aganira n'ikipe ya APR, ariko hari amakuru avuga agaruramo uwo bitaga Modi watoje ikipe ya Young African. Ejo Rugangura aramuganiriye simugarukaho. Yego. Indi rero ko katugane kuri babiri, tugane kuri Nabil Mahlour ndetse n'uwitwa Jose Miguel Azevedo Cardoso. Aba babiri reka tubanze duhere mbere na mbere. Ubundi byagenze bite? Ikipe ya APR abatoza banditse basaba akazi, bamaze kubona ikipe nka APR yarazanye Darko n'abungiriza be bangana kuri ikabahemba. Bamaze kubona umugabo wagiye witwa Thierry Froge n'abungiriza be APR yarabahembaga, barabizi ko i Kigali hari ikipe ifite amafaranga ihemba neza. Hasabye rero ngo abatoza 32 seve zirahari rwose mu mashini ya chairman, abarebamo yisetsa gusa avuga ati sinzabura umutoza. Ni ikibazo cy'igihe. Abatoza kandi bafite seve zikomeye, apana ibingibi nyine byo kuvuga ngo n'abatoza bashakisha. Umutoza Nabil Mahlour ku kizina rye ryakomeje gushyirwa imbere cyane. Amwe mu makuru aranavuga yuko uyu mugabo we ngo no mu Rwanda ngo yaba yarabashije gutangira kuvugana nabo abayobozi ba APR, nganagira n'ibyo we asaba yahabwa n'abungiriza be. Turabigeraho ariko in between rwose uyu ni umugabo ukomeye cyane, afite CV iremereye cyane. Nabil Mahlour sinjya mu byo gukina ko yakiniye igihugu cya Tunisia avukamo, ariko reka ngiye kuri CV nk'umutoza. Sinavuga amakipe yose yatoje, ngiye gufata ibihe by'ingenzi muri kariyeri. 9-7-9-8 nibwo yaratangiye gutoza, ariko umva ibihe by'ingenzi byaranze kariyeri ye kugira ngo umutinye niwumva niryo zino ugira ubwoba. Yego. Hagati y'umwaka wa 2002 n'ibihumbi 2004 yari umutoza wungirije muri ekipe nkuru ya Tunisia, yari yungirije umufaransa Roger Romer. Batwaranye igikombe cya Afrika cyabereye iwabo muri Tunisia. Match ya mbere murabizi ko Tunisia yatsinze u Rwanda ibitego 2-1. Uyu mutoza yari umutoza wungirije. Icyo ni icyambere wamenya. Ikindi cyaranze kariyeri ye mu makipe yaciyemo 2010-2012, iyo myaka ibiri yari umutoza muri Esperance de Tunis. Yatwaye treble yo ku mugabane wa Afrika, ibikombe 3. Yatwaye Champions League ya Afrika, atwara shampiyona, atwara n'igikombe cy'igihugu cya Tunisia hari 2011. Ibyo bintu yarabikoze. 2011 yatwaye ibikombe 3, shampiyona, igikombe cy'igihugu na Champions League yo mu mugabane wa Afrika. Urashaka amatsinda, umutoza n'urwo rwego. Yongeye kugaragaza ko ari umutoza ukomeye 2017-2018 atoza Tunisia nkuru nk'umutoza mukuru. Abafasha kubona qualification kujya mu gikombe cy'isi cya 2018 cyabereye mu gihugu cy'Uburusiya. Baherukaga mu gikombe cy'isi cya 2006 Tunisia. Yongeye kugaruka basubizaho 2018. Uyu mutoza akaba aheruka muri USA Marge, niyo kipe aheruka gutoza. CV ye iraremereye, afite imyaka 62. Amakuru ahari akaba avuga yuko ngo yabwiye APR ati ni mumfatire ibihumbi 70 by'amadolari mu bimpe. Narangiza kumereza ibihumbi 70 by'amadolari rwarize na staff yanjye. Ngewe ndo umuntu w'umugabo sinzaruhanya namwe, ni 101 n'ibihumbi 500 buri kwezi. Wenda tubare byoroshye ni 100,000 z'amanyarwanda kugira ngo bitabavanga. Mujye mumpa 100,000 buri kwezi ni hembere staff yanjye cyane. APR ngiyo 100,000 buri kwezi, ngewe ni hembere aba staff nzazana. Azayakina na Rutsiro? Ntabwo azajya ikina na Rutsiro. None se barema ikindi gihugu bahemba izindi kipe. Oya ntabwo akavuze Rutsiro kwizige. Hazajya akina na za Pyramide. Kuki uvuze Rutsiro? Bugesera. Oya ntabwo ari ku mupira wahanereza kwizige. Ntabwo ari byo. Level APR yayiminga. Izo ngizo n'amashami yaza akazitoza. Bara icyo APR viza kinini. Ntabwo iyo viza muri transfer ntuviza igito.
ikini ni Champions League. Ikini ni Champions League, that's the level. Nayo bya Marine ndore se niyazigaritse ejo bundi yazimaze. Suse ni ikindi riga ngo uyu mutoza ngo ubundi rirango ntajya kozwe ikintu bita kudefanda. Umukino we ngo ni umukino wataka gusa. Kuko akoresha systeme ya bane batatu ngo nta yindi systeme ajya avangamo. Ucyakora ngo ni ukwataka gusa. Bya bintu bya Darikonovic byo kudefanda 70 igashira uyu we ntajya bikoze. Mu buryo twemeranye afite CVP umutoza ukomeye, umutoza ushobora kujyana ikipe nka Tunisia muri Coupe du Monde agatwara Champions League ya Afrika, akaba ari aba assistant bagatwara igikombe cya Afrika. Sevilla ivugira nta bindi. Hanyuma hari undi mugabo witwa José Miguel Azevedo Cardoso, ni umunyaportugale yavutse 28 z'ukwa gatanu 7 kabiri, afite imyaka 53. Yatangiye gutoza 1993-94 mu bana b'ikipe yitwa Espinho 2003-2004 yari umutoza w'abana muri Porto, ariko wumve nafite CV ikomeye. Yatoje Braga nk'umutoza wungirije nabwo 2006-2007, ariko mva ku mugabane wa Afurika ibyo yashoboye gukora byibura. Yabaye umutoza mukuru wa Esperance de Tunis 2024, atwarana n'igikombe cya shampiyona ya Tunisia. Uyu mutoza ari muri Mamelodi Sundowns. Undebere neza Petit Frere René, uyu siwe watsinzwe na Pyramide. Niwe Pyramide yatsinze, ariko imutsinze yatwaye shampiyona ya South Africa. Ageze kuri finale ya Champions League mu kanya gashize ejo bundi tuvuga ko Mayere batsinze 2-1, niwe batsinze kuri finale. Mamelodi yatsindiwe muri Egypt 2-1, niwe wari uri ku ntebe y'abatoza, atwaye shampiyona ebyiri ku mugabane wa Afurika, ya Tunisia muri Esperance ni Afrika y'Epfo muri Mamelodi, anageze no kuri finale y'igikombe cya Afurika. Yatoje n'amakipe akomeye, ari umutoza mukuru, yatoje Nantes, yatoje Ajax, yatoje Rio Ave, yatoje Celta Vigo, afite CV ikomeye nyine. No muri Deportivo yaciyemo. Abatoza ngira ngo icyo nari ndimo ndavuga, abatoza ba APR Football Club irimo iraviza ni abatoza baremereye bakomeye cyane, kandi ni intego APR yihaye. Ntabwo wamugani nk'uko wabivugaga analize ntabwo ziri based ku mafaranga, ntabwo aricyo kintu cya mbere cy'ibanze, ahubwo no kureba intego agomba guhabwa. None umutoza urumva nawe ntiwahemba gutya ubari Nyarugenge, wahemba ibihumbi 170 by'amadolari, wahemba 70 by'amadolari, uyu mutoza ukamuha izihe ntego, hanyuma ukamuha iyihe squad. Nibyo bibiri biracyane, ni ibintu bigomba kujyana. Kuko icyo ndashaka kuvuga hano, umutoza wa APR naba ari kuri iyo level yo gutoza ikipe y'igihugu ya Tunisia akayitwara mu gikombe cy'isi, bakazana umutoza utwara ibikombe biremereye muri za shampiyona ziremereye. Ngira ngo ejo nibyo bavugaga, yagarukaga kuri uyu mutoza watwaye wa Young Africans wakinanye nayo finale ya Confederation. Donc ni level, ni kiwango yo ku rwego rwo hejuru. Ariko ibwo APR yo iraza kubaka squad imeze gute? Kuko umutoza ntiwagira umutoza mwiza wa miliyoni 70 ufite umukinnyi w'1,500. Ngira ngo no kumvikana hari ibintu bijyana, hari urwego rw'umutoza nyine n'urwego rw'abakinnyi atoza, bigomba no guhura n'intego mu muha. Kuko at the end of the day umutoza nubwo atoza, ariko atoza abakinnyi nabo bafite urwego bariho. Turabizi ko abantu ntago banganya ubushobozi bijyanye n'amaformation baba barabonye aho barerewe mu academy, hari na benshi baba bataranagize n'amahirwe yo kujya muri zo academy. So hari icyo kintu nyine nge navuga cyuko APR iramutse ifashe uyu murongo wo gufata abatoza bibihangange, haba harimo inyungu eshatu. Inyungu ya mbere ni yuko iyo umutoza ari umuhanga ku rwego rwo hejuru n'abamwungirije, abashyiraho uburyo bwa style of play iri suitable bijyanye n'abakinnyi ikipe ifite. No kuvuga ngo ni abantu bafite ubushobozi bwo kubakoresha imyitozo, bakareba ubuhanga mufite, bakareba ubushobozi mufite, bakavuga ngo iyi kipe dufite icyatuma ikiniga tsinda twayikinisha gutya.
kwikinisha gutya hari ibyo Rene yaravuze byitwa amaformation cyangwa ko bapanga abakinnyi biriya bya 4-3-3 ariko buriya bijyanye n'ubushobozi bw'abakinnyi muri coaching nibwo noneho wigisha ibyo bita animation ubwo nabangiye mu materima akomeye cyane yasaba ibisobanuro birebire kuko animation nuko tugarukira hafi cyane ngo animation offensive animation defensive wenda tukajya muri utwo gusa ariko burya hazamo n'izindi factor nyinshi ukora animation offensive. Ese nkeneye gushyira barafinda ku ruhande kubera iki niki nshaka ku muhinga wanjye ndashaka umuhinga wenda udribra akerimina akajyana baro akayigeza muri box. Ese barafinda afite capacity yo kudribra abasubiye ku isomo rya dribble barafinda yigishijwe kudribra cyangwa barafinda bikora bya kimeza agahita avuga ati iyi si yo level uyu muntu agenda yitega nshakira umuwinga w'isasu ndamufite muri Tunisia aragurwa $200 twikwirirwa turuhanya agakora ku rutsinga akamwe ati we peti njyewe ndi Nyarugenge mfite yo projet manuka chairman ufite $200 nzanira umuwinga hari no kuvuga ngo hari capacity y'iby'umutoza abatashobora kukwigisha abantu bo kuri ino level kuko abangaba baba barageze kuri izi level zo gutwara ama Champions League abangaba mu mupira ntubageranye n'izi seveza ba Rugaju izi ngizi za Sena n'izi za Bezi Kigali twese tubona za kafu yes ariko wibagereranya nabo kuko level baragezeho umuntu maze imyaka 100 muri kariyeri wateruye ibikombe abangaba bageze ku rwego rwo kuba ari nk'aba instructor. Uyu nguyu nabonye afite UEFA n'abakinnyi agomba guhura n'intoranwe n'injonjore zumva umwitozo we urumvise uko bigomba kujyana right gomba kugira squad nyine ntekereza ko iyi level ikwiriye kujyana na level y'abakinnyi bari kuri kariba noneho akaba ari no twinjira ngo APR Football Club iri tayari erega kwera ko urumva banze kurema aka kantu iri tayari iri tayari kuko n'ibitekerezo umutoza abiri tayari ahubwo ikibazo kigaruka ari kimwe no kumuzanira abakinnyi bari kuri iyo level APR ikura yabibyumva neza ko n'ibitagetinga amatsinda aya mafaranga twe twita menshi Kigali kwari nk'agatonyanga mu nyanja handi iyo tuvuze ngo $100 ku kwezi ukazishyira mu mwaka ukumva ni miliyari imwe wenda na $200,000 washyira wenda muri squad nayo kumva irahenze washyira no mu mishahara n'amaprime nabyo ukumva birahenze ikipe wenda ukaba yakumva izaguhagarara wenda tuvuge miliyoni wenda buri mwaka wenda nka 7 z'amadolari ubwo ni nka miliyari 10 z'amanyarwanda iyo uzibwiye umunyarwanda arataruka ngo miliyari 10 ngo uzakina ngo riga mu Rwanda ngo ari 25 umupira ni product ibyara amafaranga menshi cyane kubazi kucuruza ahubwo ikosa twe dukora umupira turebera mu ndorerwamo y'i Kigali wowe ufata umupira APR shaka gukina ukawuhuza na Muhanga ntabwo APR igomba kumva yuko ari Muhanga nkitekereza piramide ikuramo nkitekereza Simba cyangwa Yanga iyo niyo level niyo investment bakora ejo bundi yarabitubwiye engineer Herisa ari mu Rwanda yaratubwiye ati twebwe umwaka wa mbere tujya kujya mu matsinda twakoresheje $1.5 z'amadolari yego umwaka wa kabiri turapugradinga dushyira kuri 5.5 this time around tugeze kuri 7.5 igeze kuri $7,500 z'amadolari zari miliyari 10 none seriga uyu mode uje wa Simba ntamaze gusora agera muri miliyoni 20 z'amadolari muri Simba ngatarungukaho n'igiceri cy'ijana miliyoni 20 mu myaka 4 buri mwaka abaha miliyoni 4 nko nabonye atarungukaho n'igiceri cy'ijana bita Feitoto birasobanuka rero mwongera amasezerano yamuhaye offer ya miliyari 805 z'amashiringi ngo kugira ngo yongere amasezerano mu ikipe yaza bamuhaye miliyari 800 na miliyoni 254 z'amashiringi ni offer Azamu yashyize ku meza aramubwira ati Feitoto are you ready miliyoni 805 miliyoni 800 ubwo ni nka 400 harya Tanzania baranitse bakubye nka kabiri ni nka 400 na miliyoni 400 z'amanyarwanda 380 gutyo z'amanyarwanda kongera amasezerano numva udashyiraho ibindi so ngira ngo ni igitekerezo cyiza kugira umutoza mwiza ariko nyine birumvikana bigomba kujyana na product n'abakinnyi beza nabo azifuza ikipe kabiri tayari kubamuha kugira ngo projet bayubake by'igihe
kirekire. hanyuma abantu babyumve neza icyo wari uvuze Darko aganira na bagenzi bacu kuri Radio 10 yaravuze ati mu Rwanda umukinnyi w'umunyamahanga urimo ukwiye kuba ahari wo muri AP ati n'umukinnyi witwa Outara ati niba ikeneye amatsinda ikeneye bane nka Outara ati n'ibikombe 3 yatwaye byagizweho uruhare n'abanyarwanda cyane ati niba ikeneye koko urwego rw'amatsinda ati ikeneye Outara bane ati si ukuvuga ngo usanga umunyamahanga apera ibyo kora byose igomba kwihutisha igomba gushyiramo akabaraga kuko urumva ari abanyamahanga harimo abifuzwa n'amakipe menshi agiye atandukanye nabo Outara barimo biravuga ko ashobora gusohoka nyine ndavuga abasanzwe babanzamo mwabibonye bya Ramineba ko nawe ngo hari amafaranga runaka yifuza bitabibye nawe akagenda noneho aho bikomereye no muri babakinnyi b'abanyarwanda abanyamahanga bazaga bahasanga nabo hari abagomba gusohoka natagira igihinduka ndetse niba Clement agiye kugenda niba Ruboneka ashobora gusohoka urumva niba abo ba Claude bashobora kugenda haba ari ababanzamo n'abasimbura babo mwabibonye ibya Ramazani nibizi Ramazani ugiye kwigira muri Canada mwigeragezwa urumva ibyo no ngo APR igomba kubikora kare kuko mwibuke ko igomba no kuzatanga list izakoresha mu mikino nyafrika muri CAF Champions League izo liste zigomba kugenda hakiri kare urumva rero bagomba gushyira imbaraga muri recruitment ariko bakabikora vuba kugira ngo bazatange liste baramaze gukora evaluation ya team yose n'umutoza aragezemo kuboko kwe kuko niba tuvuga APR nk'ubu ngubu niba twaravuze ko iri gushaka abakinnyi nk'aba Ronald ni Sekiganda ntago wamenye niba abo bakinnyi gushaka umungubu umutoza uzaza azabemera urumva kro naho ikibazo kiri ushobora gutangira gukora recruitment mu bungubu wowe kubera team ya scouting kocha yazaza akavuga ataba abantu kandi byagiye bibaho so bwa mbere byabibaye kocha nose kuri ntoze ne mu byibuka kuri Froge aza akavuga ataba abakinnyi ndabona batari ku rwego no mu myitozo ahubwo ntibakinaga bikarangira bahombeje ikipe bayembwa gusa ariko badakina hari rero ubwo kubikoraho gutyo ariko ibyo ntabwo ivuze ko yaje muri APR hashobora kuza n'undi baracyarimo gushaka umutoza ariko uri kuri yo level ndavuga level ariko Nabil rwose ngo arahabwa amahirwe ariko haje n'undi mushya haje n'uwitwa Miguel Angel Gamondi wa undi utoza ikipe ya Yanga wa musaza wa Argentine musaza nawe yiyongere kuri list avugwa cyane ariko Nabil Mahlou agahabwa amahirwe menshi cyane hanyuma ikindi warukomojeho ni invitation yagiye hagaragara y'ikipe bita Cavalry FC yo muri Canada yatumyeho n'ibizi Ramadan kugira ngo ajye gukora igerageza ry'ukwezi hanyuma indi trend yabaye ahubwo niho bita Tansele wabwiye Kiyovu ati ibyo mumfitiye byose ndabahariye ndabarekeye hanyuma murekege nigendere bakaba barashesha Axcel natujyaneyo ariko noneho inkuru nini suko yatandukanye na Kiyovu ahubwo nizarye muri Rayon Sport none banza utunyuzeyo rugangura mwana w'amahanga yangira ngo Tansele ari mu bakinnyi babiri bagomba gusohoka muri ekipe ya Kiyovu kubera ahanini ibibazo bya mikoro byagiye birangwa muri ekipe ya Kiyovu n'igihe bari bamaze badahembwa ubwo rero